Om Swastiastu. Inggih, Ratu idedani para pamiarsa sareng sami titiang Sikosanti paiketan Arya Wang Bang Pinate Dusun Sari Merte sane mangkin jagi ngaturang geguritan sane memurde geguritan Arya Bang Pinate sane keketus saking babat dangyang Bang Manik Angkara ingyan sane ngwacen dane Gusti Aji Mangku Saribang tinggalih Ibu Dewi sane pinaku penegas titiang Aji Nalu maka pemucuk penglingsir dane Gusti Aji Mangku Saribang pinake pemongmong puru pusah Saribang Sari Merte inggih sane mangkin pacang kawit titiang antuk nemangang geguritan inggih galakatur sampun rawuh marang griya inggih risopo pamit ide Bang Manik Angkeran saking Irito Langkir sane mangkin sampun porapto irike ering griya ida sambang rares manyilep mokadi kewentenan ide Bang Manik Angkeran rapto iri kering griya tur maning nyilep kewentenan idane Kerajaan neka panyujur idane wantah ngatuju ering pemerajaan rares mange nahang bajra sakerares kewentenan ide Bang Manik Angkeran ngeliat iya tengenahang bajrane punike Torma marga maja judi miat miut sesampune kagenahang punika bajarane sane mangkin ide Bang Manik Angkeran lunga rares ide maja judet uyakte dahating memiut kewentenan ide tan ngitungang patang nenten jenge tangang wengi nenten jenge tangang raino jagmo pargi punika maja judet mase telas ke adol sami
Saijo ingyan masih punika sami punika telas kadol punika antuk itu. Mula sangkan pangenan menawi sampun sangkaning titah kadide Sang Hyang Pramukawi kadiasa punika Mas Ida mangkin sampun lise namung kawentenan masidane punika sampun sayan telas kawentenannya Bang Manik angkaran bingung duaning kadiasa punika kawentenannya nah kawentenan rasida Bang Manik angkaran dahating kemengan bingung wiati kadide kamu mai nyelang jina tuh teora tuaku wiati meriki kadide Bang Manik angkeran wiati mapi utangan kumanti nyelang jina tan gugu ide sang bang makayun kayo kadirasa sampun suwe Ido Bang Manik angkeran meriki gumanti pacang ngelang sake maun ninten wenten punika anak mercayain gegesonan rares Tuaning kadiasa punika kawentenannya sane mangke digeles kadide Bang Manik angkeran budal kegri ngambil bajro sarang keris jumujuk rares rau kering geriu itu Bang Manik angkeran ngambil mina kadi piranti bajro pengkale punika piranti kerisi sampun pole sari ampakan inggih selanturnya kawentenan itu Bang Manik angkeran sampun punika mikolehang empehan lemu Ida sang bang gelis mamargi duaning sejeroning piranti sampun punika tegap sakedi kegesonan kadide Bang Manik angkeran ngelampahang pemargi
kana suwe sampun rawuh ingyan pemargini dane uyakin enten suwe sampun perapto irike ering giri toh langkir maring ajeng gua raja turmaning sampun perapto irike ering ajeng gua rajane Turmaling mangas tawa naga kalaning punika raris kadidebang manik angkeran digelis ide ngeredano ngastawu kadilinggih ide batari sakemena bohang bajra sajeroning pangeredano yate pengastawu kaduluren raris antuk nyuaryang ingyan gente laut medal yang basuke turmaning kewentenan kadido yang basuke digelis kadido teduh inggih idedane paru pamiarsa sareng sami kadiasa punika presiden antuk titiang ngaturang ingyan daging geguritan sane memurde geguritan arya wangbang pinatih sane keketus saking babat dangyang bang manik angkara menawi teu kirang langkung ari sejeroning titiang ngaturang ayah ari sejeroning basa-basi teu nenten manut ari sejeroning arse titiang ngelungsur gengrene pengampur maka cutat puputang titiang antuk uncaran Pramu Santi Om Santi 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 Om